Umwanjwa omurigereri omujumbe bwebunge Nyaribari Chache omusike Sairi Chanda nere omujumbe omutangani kigima utari mugusi onyarakabaga gochorwa akorwa ase orogongo rwa gusi buna omujumbe murigito Daniel Ontiri nigaira chinga kichiabene gutwarigereria oroboti orwenge igoro iyo mujumbo yo bwebunge ya Nyaribari Chache uyo nyarakabaga gochorwa ase omwaka w'ekirubere na 2022. Bunge ya Nyaribari Chache nemo yechibunge kurwase kaunti ya Kisii iyo yarairwe nabarai au egatiabo umusike nyegusira Simon Nyachae Robert Onsare Munda umusike Bichage noyoruro bwangwega umusike Richard Nyagakatongi eikiga soroboti ruabene nomugano bumubunge webunge ya Nyaribari Chache hasi kaunti ya Kisii Musike Sairi Chanda oyulitalia ye liasoete hasi bitabu nurabe gakunyurwa uno mubungo mutangani umuislamu kurwa sorogongo rogusi wachorwa kuirekerekyo ni chikura chirwe 35. Alafu tena sema Chanda 5 haki ya Mungu mkining'oa kwa kiti watu watasumbuka hapa ama namna gani? Lakini msiwe na wasiwasi, tutafanya kazi, tubadilishe. Mimi nimesema mambo ya umaskini lazima tutoe hapa Nyaribari. Ase tunde ntangani kigima boigo kurense ya Kenya nyorobosi bole mwaka wili wemo chimikyanda na 53 abamenye kurwase bonge ya Nyaribari Chache nigo bagete chikura cy'ubunge batari kuregereria ubukabira Ekieni gose dini egentokirire uburayi bono gonchiriria nakoba umochaka n'umuya. Sasa mimi leo kama mjumbe wenu nimekuja kuomba ruhusa. Munikubalie ile police station ilijengwa kule juu, nitaweka pesa tumalize hiyo police station isaidie watu wetu. Sawa sawa kwa mambo ya usalama. Lakini pia ninataka kuomba kwa heshima kubwa sana. Ikiwa mumenipa nafasi kama kiongozi wenu, lazima munipe nafasi. I have to make some decisions kwa niaba ya wananchi wadosi wangu wenye wameniandika kazi. Sairi Chanda no muiburwa kurwase bonge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii uyuburitwe hasi nkayaringe yo kunyora wense agakina na gusomera obokongu hasi skuru y'oboroso ya Kisii na magiga yaye Kadino Tunga asa etetebuya na wesonania na siasa asaro setia basani gatiabo yorigetikero ky'obunge hasi Kitutu Chache North Musike Don Bosco Gichanoga Musike Mike Mbuvi Sonko Oscar Sudi Nonyon Murai Wensobono Musike Dr. William Samoei Ruto aba mwete segeto na komo moyo akugania kura Abanyaribari omwaka w'ekirubere na 13 Chinga kiri Tangania abolitekero gekyo ky'obunge akaba namba 3 mwaka w'ekirubere na 12 agatugutwense n'umusike Richard Nyagakatongi akaba muremerera wiko mwaka w'ekirubere na 22 chinga kyo mugaso mubarerete na kaira libagari Tangani aso bubonge na nere urabi sibono Hapa ni Amariba. Hapana. Hao wote ni watu wa Chanda. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane. Manyana bo hense magete yabarai kurwase bonge yo ni obarolekana komo mocha ase bikaro ebimanyekanete buna obo mugusi ase kagere buna bado tibareisaneka buno musike Sairi Chanda nera rabisi buno mubunge anigo arachi gotigara rabisi uiko mwaka w'ekirubere na 2022 chingake obachori nainde burachi kokoleka aso kwerwanira kwae na gwekinia gesiasa Chanda nigo nonyene bo achire mamincha no gosemeria kwa bangabisi asigo ikalero nonyemaga yowetera makongu au agendire gokoria buya kimagendero na bwanchire nense menene yabumenyi korwa Nyaribari ya Chache wikano nyena aboro kigwa
Kimagendro boigo moske janda nigarumete eliansa elio tabise gosokia aba mubege tabisi asomokyo bokoigika chistima kongura chipara okinya mabaga yechigasia sabasai nonyengo ikachinse chisiko okine birengo bya masomo egati ya janda mange boigo asogo changia emeswada sebonge. Honorable Speaker, what regulatory frameworks have allowed shisha and vape smoking in this country? What steps is the Ministry of Health taking in collaboration with the Ministry of Interior and National Administration to ensure that the shisha and vape is not readily available to our young people? Umugano igani gorengete kuruwese geto wochase umurigiria wegeta seni kyagetembe bunano etereme chando bado nabo ikirania endoto ya sobogima onye togukumoyo bunumoske zairi janda ukiike gochali tuko nechinsa bune charero kerino ndinda cyo kwariga ne roboti rundi rwa bene nkuruboterigeta seni kyagetembe kuriga se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Untiri.